confession made by accused number 2 in respect of the said confession being taken by Mrs. Ronje, the magistrate, the court rules that it was made freely. Inkundla ephakamileyo yasePitoli igwebe ukuba zange banyanzelwe ukuba balivume ityala umrhanelo wokuqala umuzi Sibiya kunye nowesibini uBongani Ntanzi kwityala lokubulawa kaSenzo Meyiwa. ANC ikhe phantsi isitya sigcwele ngelixa ihluthwa iwadi ezintathu i-IFP kunyulo lovalo zikhewu eNewcastle KwaZulu Natal izolo. I-FC Ravens yasembizana iza kungquzulana neChippa United kumdlalo we-quarter final ye-Nedbank Cup ngomgqibelo. Molweni emakhaya nanguvimbi sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Inkundla ephakamileyo yasePitoli igwebe ukuba zange banyanzelwe ukuba balivume ityala umrhanelo wokuqala umuzi Sibiya kunye nowesibini uBongani Ntanzi kwityala lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Uqhube ngelithi zonke iindawo ezazikhonjwa nguSibiya wazenza enganyanzelwanga. uSibiya, uNtanzi kunye nabanye abarhanelwa abathathu baxoxa ityala lokubulala uMeyiwa ngo-2014. Baphumelele abetshutshisi. Kuvele kwacacaca ukuba ummangalelwa wokuqala umuzi Sibiya kunye nowesibini uBongani Ntanzi zange baxhatshazwe. Esisibini satyhola ukuba sandlandlathekiswa saxhatshazwa ngamapolisa benyanzelwa ukuba bavume ityala lokubandakanyeka ekubulaweni kowayesakuba ngunozinto webafana bafana uSenzo Meyiwa ngo-2014. Inkundla ihlabe amahlongwane yenjenje. The confession made by accused number 2 in respect of the said confession being taken by Mrs. Ronje, the magistrate, the court rules that it was made freely and voluntarily without any coercion when accused number 2 was in his full and sober senses. And also the confession made before Colonel Rapudi was also made by accused number 1, 2. Freely and voluntarily without any coercion when he was in his sound and sober senses. Igunya bantu lotshutshiso lichulumancile zezi ziphumo. If you might recall, we have been dealing with this trial within the trial for 5 months. So to get to this ruling is a relief, so that we can then proceed with the main trial for the Meyiwa family to receive justice for the death of Senzo Meyiwa. Undoqo wetyala uza kubuyela ngomso enkundleni. Kuhlehlisela umvulo weveki ezayo ukuphulaphula kwesicelo sebheyile sabamangalelwa abathathu kwabahlanu abatyholwa ngokubandakanyeka ekubulaweni kwemvume yaziwayo aka nomhlobo wakhe kwinkundla kaMantyi yaseThekwini. Intatheli yethu uNonjabulo Mtungwa Makamu ibingamehlo neendlebe zethu enkundleni yaze yabuya nale ngxelo. Senibingelele ke babukeli, sikhona lana ke enkantolo kaMantyi eThekwini lapho ke abamangalelwa abayisihlanu befake khona ke isicelo sabo sebheyili ababandakanyeka ke ecaleni lokubulawa ke kukamculi wodumo owaziwa ke ngelika aka uKenan Forbes kanjalo ke nomngani wakhe uThebelo Tibbs Mutsuwane. Kodwa ke ukhuluma kabanzi ngokuthi ke kwenzekeni namhlanje ke enkantolo. Sinaye ke umhlaziyi wethu ke ozosihlazezela lona ke lelicala yena ke Abigail Ngobeni. Abigail, sabonga kakhulu ngesikhathi sakhe. Ake sikhulume ke kabanzi ngokuthi ke yini ehlalulile kakhulukazi khona la enkantolo. Sizwile ke ummeli omele ke ummangalelwa wokuqala khona la ekhuluma ke ngokuthi kungani lo mmangalelwa kumele anikezwe ibhayili. Okay, namhlanje sibona abamangalelwa ababili bacela ibhayili. Sabona futhi abathathu bathi abekho ready ukuthi bangaqhubeka nesicelo sabo sebhayili namhlanje. Bazoze babuya on the next appearance ba decide khona ukuthi bayasifaka noma bayama. Kodwa into ebaleka kakhulu esizwile namhlanje sibonile abameli balabo ababili basebenzisa ama affidavit noma istatement ezifungelwe ukuba bachazele inkantolo ezintweni eziningi abayibalulile ukuthi ezibizwa ngokuthi ama exceptional circumstances. Babalulile ukuthi ngokwabo
nabameli babo bayavumelana ukuthi what we call the interest of justice ayavuma ukuthi bangadedelwa ngesicelo sebail. Kodwa futhi uma ubheka uyabona ukuthi bobabili banezinto ezicishe zifane inkantolo ezoyibheka ngasekugcineni, okufana nokuthi bonke banamacala abawahambayo ngaphandle kwaleli cala. So leyo nto ingahle ibhekwe inkantolo kabanzi uma inkantolo ithatha isinqumo sokubadedela ngebail. Lo-ke bekungu Abigail Ngobeni obekade-ke esichazela kabanzi ukuthi-ke yini ehlalulile kulona-ke leli cala-ke labamangalelwa abahlanu ababandakanyeka-ke kuyicala-ke lakhe umnumzane-ke u-AKA. Siyazi-ke ukuthi njengamanje isicelo-ke sebail salaba abanye abathathu sizoqhubeka-ke ngomsombuluko ozayo. Ngizibuyisela iy'ntambo kuwe. Umbutho woluntu iDefender Democracy umemelele amaqela ezopolitiko ukuba angadala ukungathenjwa kweenkqubo zonyulo jikelele luka-2024 kwanekomishoni yezonyulo. Okukulandela incwadi ebhalelwe umphathiswa wezangaphandle eMelika liqela le-DA licela uncedo lwangaphandle kwakho umkhanyo wonyulo kweli. Abestudio sinenhloko yezonyulo ye-ANC umnumzana Mdumiseni Ntuli ukushukuxa lo mba. Mnumzana Ntuli siyakwamkela. Luthini uluvo lwe-ANC ngale ncwadi ebhalwe yi-DA? Angibingelele msakazi kuwena nakubo bonke abalandela uhlelo lakhe emakhaya. Mangiqale ngokusho nje ukuthi thina njenge-ANC siyathanda ukuthi abantu bakithi bazi ukuthi okokuqala nje i-DA intoni, ngoba i-DA isidleke sabantu nje bobandlululo okwathi uma iningizimu Afrika ikhululeka basebethatha isinqumo sokuthi bazokwakha into yabo abazohlala kuyona ekhoneni elithize baze bakwazi ukufezekisa imfuno zabo. Ingakho makhona abakusolayo nesingakwazi ukuthi kusukela kephi, ngoba inhlangano ephethe ukhetho eningizimu Afrika i-IEC kusukela ngo-1994 umsebenzi ewenzayo unconywa abantu baseningizimu Afrika, amaqembu ezepolitiki ehlukahlukene kanye nabantu emazweni omhlaba ehlukahlukene. Isizathu sokuthi i-DA ithi makhona ekusolayo bese isuka ingabheki nakomakhelwane esakhelene nabo, ibheke emazweni aphesheya, ikakhulukazi amazwe adla izambane likapondo namazwe futhi okwamazwe aphethwe abohlango oluthize. Iyasikhombisa lonto ukuthi inkinga yabo akukona ukuthi bakhathazekile ngento abayisolayo, kodwa abanalo vele ithemba lokwenzeka eningizimu Afrika ngoba bebetshela abantu ukuthi i-ANC izophuma emandleni. Nje umkhankaso sewuqalile nje sathula umkhankaso wethu eMosmapita Stadium eThekwini. Bayazibonela manje ukuthi umthwalo uyasinda and uyabasinda nabo, ngakho-ke kufanele babheke yonke enye into abangasibafisa ukuyisebenzisa ukuzama ukwenza isizathu sokuthi masebehluliwe okhethweni kube khona izinto ababambelela kuzona ngoba bona bazohlula okhethweni. Ungathini ke ngoba uMongameli Ramaphosa naye uvakalise injongo yokucela abahlobo be-ANC ukuba bakhele umkhanyo olunyulo? Ingaba okukuthetha ukuba nomongameli ubuqwa kayithembi inkqubo yonyulo yeli? No, ngiyacabanga mhlawumbe umongameli ngenzeka kuba akezwakalanga kahle. Ukhulume ngikhona sihamba naye sisemkhankasweni ekhulu lena la eGauteng province. Into ayishilo ukuthi okokuqala i-DA ikhombisa ukungabi nethemba nenhlaka ezakhiwe eningizimu Afrika emva kwentando yeningi ka-1994 esikholelwayo thina kuzona njenge-ANC ukuthi zakheke ngokwanele ukuzivikela njengeningizimu Afrika nokuqinisekisa ukuthi soqhubeka sibe nokhetho olusezingeni oluzohlonishwa ithina eningizimu Afrika namazwe onke omhlaba njengoba bekuvele kade kwenzeka ngo-1994. Abekho thina abantu esobabiza sithi abazosilekelela, abantu esithembele kubona ngokususa iningizimu Afrika la ikhona iye ezingeni elingcono kunalele kulona abantu baseningizimu Afrika nenhlaka zonke zaseningizimu Afrika ezakheke ngokomthetho sisekelo nentando yeningi ebusa ezweni lakithi. Kunyulo valos ke weNewcastle nalapha i-ANC khonya khona eliqela liphulukene newadi ezintathu. Kuthetha ukuthini okunge-ANC kolunyulo luzayo? Into esiyibonile ukuthi kukhona ungahambi kahle entweni zethu ngaphakathi embuthweni wesizwe ikakhulukazi le ndawo yaseNewcastle ngoba lama by-elections esihlulwe kuwona izolo alandelenye ebekade ikhona enyangeni edlule nakhona ungahambanga kahle. Yinto ke leyo njengenhloko yokhetho kuzwelonke esayixoxa eduze siyabonisana nobuholi bethu esifundeni saKwaZulu Natal ukuthi ngenze kuba yini engahambile kahle and intoni ekufanele siyenze ngokubambisana kulesa sifunda sasembuso kubheka region eNewcastle nesifunda saKwaZulu Natal nathi njengobuholi bukazwelonke. Nginethemba lokuthi engxoxweni esinazo ikhona isisombululo esovela ukuze umbutho wesizwe ukwazi ukuqhubeka nokunika ithemba
nokuthandwa nenkolelo yabantu baseNewcastle kwi-African National Congress. Nazanituli ngamafutshane lihamba njani iphulo leni lokugaya inkxaso? Lihamba kahle kakhulu. Mawubheka ngesikhathi silontshe imanifesto eThekwini kuzokuba namhlanje nomkhankaso obuholwa umengameli namanye ama-officials esifundazwe saseGauteng le weekend siphuma kuyona. Neminye imikhankaso esizongena kuyona ukusuka la siya phambili. Singahambi nje sodwa siwubuholi bukazwelonke kodwa sihamba nenhlaka zombutho wesizwe iningizimu Afrika yonkana kanye namadlela ndawonye ANC nama-leagues. Uyayibonela nje ukuthi umbutho wesizwe uzodla amahlanga. Ingakho abanye abantu sebenqandazela manje becala ukuhamba beyocela usizo kwezinye indawo esikhundleni sokuthi ngaba focus emkhankasweni ngoba sivumelene ukuthi ukhetho lomhla 29 May asibheke kulona ke manje. Mama ngazibini mnumzana uNtuli okwangoku masiqale evenkileni. Usabukela indaba ku SABC 1 yakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela sicela ucofe ulike sikwabongoza kanjalo kuba awukamcofi usubscribe wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe ingamkelwa njengobungqina kwaye yenziwa ngokuzithandela imvumo tyala yomtyhola wokuqala umuzi sibiya nowesibini ubongani Ntanzi kuzengezenge lwetyala lokubulawa kwayengunozinti we-Orlando Pirates nebafana bafana uSenzo Meyiwa igwebe ngelo ijaji echophelela ityala ujaji Ratha Mokgwatleng kwityala phakathi etyaleni ngabarhanelwa abahlanu abajongene nesityholo sokucima igama uSenzo ngo-Oktoba ka-2014 bobahlanu abarhanelwa bayaliphika ityala. ANC ke phansi sitya sigcwele ngelixa i-IFP ihluthi iwadi ezintathu kuyo kunyulo lovalo zikhewu obelubanjwe eNewcastle KwaZulu-Natal. Ezi wadi bezine zikhewu emva kokubeka phansi koceba be-ANC. Intatheli yethu uVusi Khumalo uyanaba ngelinqaku. Yebo ngale ukuthi iqembu le-IFP liwine ezinkethweni ezintathu zokuchibiyela lapha kumasipala waseNewcastle kumawadi amathathu igceme lezi ezintathu kubala ward 12 ward 19 kanjalo no ward 23 kodwa siyathola ukuthi akekho othole uzimelekele kakhulukazi ngokuthi ubani ozobusa kodwa lokho sothola kabanzi ke ngobaba umeya walapha ke umasipala waseNewcastle ubaba uXolani Dube kodwa ke futhi ukhuluma ngokwesikhundla sakhe ngokuba unobhala we-IFP lapha esifundazweni iKwaZulu-Natal. Bameya sebonga kakhulu ngesikhathi asichazele nje kafushane ukuthi i-IFP sathola ukuthi winile umkhandlu sizowakheka kanjani ke manje njengoba siyaqonda ukuthi ngaphambilini bemveleni phethe kodwa namanye amaqembu ezepolitiki kakhulukazi laba bizwa ama-opposition. Angithokoze ngibingelele ngibonge ukuthola ithuba. Cha ukuwina kwethu ezi-IFP akuzokushintsha lutho. Kodwa kuzoqinisekisa ukuthi umkhandlu unozinzo kuyaqhubekeka kuyasebenzeka. Ngokwezikhundla beyivele zikhona emkhandlweni zizaqhubeka ihleleke kanjalo nangokusebenza kusazoqhubeka kuhleleke kanjalo akukho shintsho oluzoba khona noluzolethwa ukuthi i-IFP winile. In any case umsakazi njenge-IFP enhleli njenge-IFP siyakholela ukugcineni ubudlelwane nabantu esebenzisane nabo. You will know iDA sesisebenze nayo isikhathi eside futhi ke uma ungabuka inkathi ikhula neDA iyakhula so asinaso isizathu sokuthi abantu esesisebenze nabo bathembeka kithi ngoba bengakhetha ukusebenza namanye amaqembu eqaleni but bakhetha ukusebenza nathi njenga-IFP asinaso isizathu. Umuntu uyawuza umoya ngaphandle ukuthi kukhona into ethi inkatha noma umeya no deputy mayor bomkhandlu waseNewcastle kukhona ukungaboni ngahleli lodwa. Cha akukho kodwa iqiniso kumele silivume ukuthi sisemaqembini amabili ezepolitiki afuna izinto ezizokhulisa amaqembu awobabili but ngokusebenzela abantu nokusebenzela umphakathi umbono wethu wodwa sifuna ukubona iNewcastle ithuthuka ishintsha for the better. Usapho lwendoda eneminyaka engama-33 ekutyholwa kuba yadutyulwa yabulawa lipolisa eRhaleshewe eKimberley lufuna impendulo kwabenkonzo yamapolisa kweli. uJohn Smith usweleke emva kwezityholo zokudutyulwa kuqhankqalazo belukhatshwa zizixholo-xholo kule ngingqi. Usizi lomama ungququlekileyo uSarah Smith uthi usajemile kukujijisana nesaquphe sokwehlukana kwenyama nomphefumulo wonyana wakhe omdala ezandleni zegosa lasebupoliseni. Uvakalisa ngelithi kuqhankqalazo belikhona kule ngingqi unyana wakhe ebelele ze waza kubizwa ngabahlobo bakhe ukuba babe yinxalenye yolodushe. uSmith uthi abantu bamxelele ukuba ukudutyulwa konyana wakhe elishiya elimiweyo kube ngexesha exoxa izama ukubonisana nabakwantsasana. Ek voel baie seer vir my seun wat dood is.
I feel sad for my dead son. It is sad because that police officer is still roaming the streets. We are a poor family and we struggled to bury my son. My son was a breadwinner in this house. Now we don't know what to do. Usapho luzityande igila ngongqongophalo olubongameleyo ngokuba busantenga-ntenga ubulungisa ngokunqanyulwa kobomi bonyana wabo. I need compensation from the SABC because my son won't come back again. He was a breadwinner and I'm not going to see him again. Lo gama omnye umuntu obedutyuliwe wangxwelerheka koluqhankqalazo ukhutshiwe esibhedlele. SABC confirms that they are investigating a case of murder that allegedly took place in Galeshewe. The allegations are that the police were called to a scene where the community was having a protest. It is alleged that during that commotion, one police officer fired a shot and a community member was fatally wounded. The investigations are currently ongoing and the docket will be handed over to the prosecutors once the investigations have been finalized. uJohn Smith oshiye ngasemva abantwana abathathu uncwatyiwe ngomgqibelo odlulileyo kodwa olusapho lusamokamokana nemibuzo nenkxalabo. Intlanganisela yabantu abatsha Economic Youth Consortium ngolwasemzini ikwiphulo lokuqeqesha ulutsha nosomashishini abasakhasayo kwicandelo lemigodi. Abestudio sinayo Mnumzana Zama Qampi ongusihlalo wale ntlanganisela esiza kumncambazisa ngeli phulo. Mnumzana Qampi siyakwamkela. Kasixelele banzi ngomsebenzi niwenzayo ukuphuhlisa ulutsha kwezoqoqosho. Ndinibulise sisanda nabo bonke abamamele emakhaya. Kwiminyaka emithathu edlule sibe sithanda ubizwa njalo yi-mining Iindaba yaseKapa apho zonke abantu baza khona kuyo. So sithe sayijonga lento safumana ulwazi oluninzi njenge-Economic Youth Consortium. Sathi elulwazi lingaka singalithanda xa sinothi silithathe selibuyise from eKapa selizise apha kunemigodi khona. So saqala ke kunyaka odluleyo senza iLimpopo mining Iindaba and then apha sifundisa abantu abatsha ngemigodi, small scale farming, beneficiation ne refinery. Kuthi kubunjani xa kunemigodi endaweni ohlala kuye ukhona ukuthi nawe ne benefit ekona njengabantu abatsha ne small scale farmers. Silena kulonyaka kwi mining Iindaba saza sabizwa ngokuthi masinyuse lento siyenzayo sise nakwezinye izindawo. Nge-25 nange-26 ke-April sabe sithatha abantu abatsha apha eSouth Africa sibasa eLesotho bazokhona baxhumana neSADC and then nge-18 nange-21 kaJulayi sabe sibasa eBotswana bazofunda kabubanzi ngemigodi kuzo nakwiSADC lesekuyo. Ingaba ke ngoku zikhona iziqhamo sele nizibona seliphulo? Siyazibona kakhulu because i-company ezifana ne-Mining Qualification Authority, MQAs, ezifundisayo ziyafuna ukunikeza abantwana i-internship ne-programs ze-learnership. Futhi ne-Shell, ne-Exxaro, nezinye i-companies esathetha nazo sathi nabo abantu abatsha bafuna ukufunda so that bazawuncamla nabo kule migodi ekhona apha kumsethu. Ikhona inhlawulo efunekayo koluqeqesho? Hayibo imahala kaloku i-learnership ne-internship zinto zika-government zonke into zifumaneka mahala and siyafuna uba abantu abatsha baze bazoncamla kule nto sihambe nabo bayofunda. Nge-25 ne-26 ka-April sizawuthatha igroup yabantu abatsha sibaseLesotho nangomso siye eLesotho siyofanalaza ngaloo nto khona nangoJulayi sibaseBotswana because zizindawo ezinemigodi ekhona apha kwiSADC ezifuna ukuthi siqhagamselane neSouth Africa. Bangenza njani ke abantu abatsha ukuqhagamshelana nani? Sinayo iwebsite esinayo ethi www.miningindaba.co.za bangafika khona bafumana zonke information khona. Isibulele kakhulu Mnumzana Nqampi. Kwezemidlalo iFC Ravens yaseMbizana iza kungquzulana neChippa United kumdlalo we-quarter final ye-Nedbank Cup ngomgqibelo. Eli dabi laseMpuma Koloni lijongwe ngabomvu njengoko amaqela asezantsi ethe gqolo ukugawula imithi emikhulu. Abadlali beRavens baza kuzingela impumelelo nasebumnyameni eBuffalo City Stadium eMonti. Ngalo ndlela siuqongqothela uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuza ngomso siza noxa bethu ngesizulu busuku benzolo.